Kabsat no mapangkay dito balay may kastoy tirwangan na nay Riyan. Tapos mamais tiglawlaw na ta kamaisan. Tapos kaprut-prutasan ka kabsat. Ito no santol nagadutubunganan. Yan medyo maluluumdan lumdagdan santol. Ada pa iti atini kiat-kiat. Yan nagado. Ata kiat-kiat. Tapos avocado. Nakita te avocado. Tapos adije pay tiswa. Ata tiswa. Tapos mangga dito isango kabsat. Yan mangga dito isango me. Kita mapanakon kabsat ituloy iti agmula iti tarong. Mula akong ti tarong. Ato tarong. Tapos sili. Ket dito yung matkabsat sikreto na etap non ti kastaket kwa. Napintas iti mula nga tarong ken nasalunat iti ikabil ko nga pataba na kabsat aji lugit ti manok ko nga urno nga ijay balay iti pagtartara kanak ti manok. So ti ikabil ti nga ganagan na. Bali kalkalpas ko lang sinimpa ti alat na kabsat dito inay. Dito ti alat na kabsat ata inikikak iti liting na tapnong kastaga hanga makapanti manok. Yan. Dijay tapalang kardis na tay palang pukpukanan. Tapos dijay aglawlaw na dijay kabsat. Isu iti inikak iti kwa ti liting tapno di kastakit napintas ti panakawayat dati kwa tayo alat tayo. Bali dito gayam iti imulak nga tarong jaka mo nyo variety na ati basta kinatangkulatan dati nga kwan nga naipatubon talamang iya ka rin. Tapos ay ta iti sikreto iti napintas nga mula kabsat uri kas ti kalabagat ti pagmulaam nga daga ay kat napintas lata. So rugyanan tayo kakabsat iti agimula. Rugyanan tayo iti agabot dito yung kakabsat pakasta iras na. Simpain tayo nga nalaing kakabsat natin pagkikabilan tayo iti lugit. Tapno kwa may iti panagganagan na. Mangi testing tayong kakabsat iti maysa. Hindi iti oh. May minugatang mga dating patubon. Katakal agimulan. Dati nga kuan hanga magargaraw di ramot na nasalon at nungan. Yun o. Dapat iganagan nan. Yun. Kumba di rin titarungan. Nakamay-may ata yun. 1 2. May aming nga dati na kuan. No dati nga napatubo. No, dapat igus na kaya mo. So ata ti kuha. Mga aramid iti ganagan nga sa igus. Yun o. Higmay natin talo ay talo bali kwan sa ato surok sa nga 40 dati imulak nga tarong kabsat katindi mo lagi tabatuna ta napudot na ginit ayaw no guwapo nakatartarake iti tarungan kay mula pa lang tapos libre mo pagsibog dito at damat ti kuan bombaan mo na imula kaon dito yung tarong may 2, 4, 6 tagwawalo tapos at damat lang iti sili na yan ta sili na tapos inikak pa iti ganagan na dito yung kakabsat nga lugit tapos na iti kastakit na pintas iti inna pa nakagdakkel ta nataba kakabsat bali dahi lugit kakabsat kit inalak pa di jay kwa pagtartarakinak DJ Abon River DJ inti kwa inti paglalaga akti manok so yung kabil ko kabsat ito inti kwa na ito inti popuun na kita kastana niyo kaysa agatang kapit ganagan nga kwa nga abono nangina DJ lata inti takki ti manok kon DJ lugit na kita agsida ka lang artikar ni manukin ada pa ganagan mo nga lugit tata nagtataraki dito kiti tartarungin nga kabsat madipay nga kwa dito yung kabsat madipay nga nalaldawan kay mulmula pa lang yung nagtataraki dan dadapay papaya dito kardis yan tapos dito yung balay may kabsat saba marunggay kamkamuti dito yung karyan dito kabsat ti mulmula may nakamay metya kaya nakamay metya agbiag dito